salongan sabil mata di bola selalu dapat peran nina jual jamak-jamak manang pangomoan itu asal tinggi mana tinapa golang-golang dengan pengarahuna pasti susah dia benar-benar patut pahami saya tuh hak teman mampu di pasir masuk itu amak muru soalnya maju hasahatan di sipir itu jadi urus si pasahatan tadi tuh kamu amak muru oh mak itu kan Horas malihan mo Burnami. Horas matulah. Mula tayo jauh-jauh muna di Luto at tayo pason, di nagsakat kami ito po nila muna na marapak na magdulong sa mga nasa pangisinan. Di parsar mo tayo number ang Burnami. Di nongro kami nagkapatak kami. Anong gubak kami nakisi pero matapik. Dohot kami na marlupo. Pirpok din na ba ubabat sa longan. Pirma ito di muna nulzuman ang asa may tapos ito man na perlinggo man si Doro. Tuhan talibataro si Leon Tua. Horas mahal paro. Na marunong mo sa ibig saya no ya para namin siguro potong manakingani hoparto kaparidaton nakingani pasaport palma ina nakinati ko patate sa kita mo patulos ulam muna akasilong namin ang muga din ang ulam muna kami manong akahulam nasib sa lahusis sa lampuno makaparila muna dohot akahulam na siya bida daw kamu pinanong pasanahan na kita ng pangarap tuwan alay ang goholong gohotot dito tok ko masing nagawa dito jadi maksud tuisi molo roha mo doon sa lambo marlak ko ro kahula-hula rohot sunak kalela diha muna tujulan mo natin ingat tamu ino sa napesat siya na rohot siya nakalhula ala torok ko isap kita jadi ang kaparsora ni naksay ko na nakaparsora sa nari ikotong mo ada parsora pa rin naman yun muna natin malituhan di pasok Tuhan manakingani saw na sa kamong uli pagdala ang mga ulan ng berita nasa berita
Modar Juro di sumur saya seorang madi peningkat tua si para pinakar darah si gajah umur Iya betul. asa bergamen na tiang rumah balikan do tiang isako gabi na dosar matua songgay na paparan na koso Iya betul. asa di solumen na saat matubotean nung kasatay di ada Tuhan muna raya ni pamuron nami saya horas pa ito solo na jala saat manang tupang gabi Iya betul. Sorry ba dia mo ang guru namin. Narsingol tulus na buhay pa sa kami di baga sa tikyon. Mohon ma habang na dua-dua naman doktor.
Balitan tagay nga tumundal la sitaduan. Ari muna itong gabi diberi kami amo marsi bololuan. Asa pinati konklusion na doon binitapian. Turiyaw mga lakadusimana po na nakaparsi. Molotong pe ino pe ulos na mo di patupahami. Di ba sa tikyon? Asa titimanan ito ba kulang-kulang pangraw na. Mating siya dia ulos na wibas ang tamin duwat naman naman kudoy pas-pasok. Asi marwani dito ang tariwata marhindi pinta-pinta mo na madjak pumadaging na pertundi di salud na paparang ni natuto naman. Asa gabi tirtundi na gabi marulat tutulong marburung tugijang jara si gajang umur so si terapiyot par pakatik kinaneng bro di kemudian diinong naman. Raja nami ada dua-dua hukum kami dinawra hama mada untuk kami betul tamaro pasang hapon nami hama raja nami merhidi akan soba-sobay alay sa nirot ni natutuyo ng sudah purong ng susako dari pedia yang sudah uhan ng pesibay ng mga susadi Jadi buti wala tangan marsoba kami sa puli jari-jari pa sa pulsor sa pajuju las maruhan ni raja banyak. jadi ang komisyon nami Gabi bang gabi. asa usap pahami hula-hula nani baik ma godang soba Susuhan namin kamarotol na namin. Debigiron namin yung tutor namin eh. Asa siya rin na mula-mula siya rin mula tokpa. Parsirangan niya yung pardogon ni Hosa. Sopa ni Nuay Dumay, sopa na tinokpa. Di ba talo ako na mamukka. Gabi mertua, hita dolma. Tinatak na kotak bulat pula siya dola sinupa. Bahan ba kotak mula-mula, as padong ba tukot na sopa. Di atas kita lihat angin yang marotor ruhuklah mga dia baik mga kadang dia Jalan
sotong manarita kahamuna dula asal orang naim na somot na dok na sidogwe titin na tinopa golang ma yang golang duna tuksongonipe pangurubion nami sian hamis na 2,000 muna amat tani barama mangore pasu-pasu ibahata nami sis na 2,000 muna tema roha nami dihinauli hinaringgan nami na imune totong do diwatamu hami hinamarulaon pada ada sorbatua inong nami abaladio baso roha mo basa tolak ka pangurupiyoni tohodo hamun soon ni natutuay pak ni hora tupat ni gaja pinopar ni namora jala akana ni raja alanima kami betong tamaro hamuna lao sabi-sabihan nami bupe tung sahalak nabuy terpasatami sudima tundi muna hugong-gong ni kami jadi disono pasatami mah dus maruha muna ang baru nabi tujuh siya mapasatan namin dari tua asa ador hadupang tugi-tugi di horpo talipasa tanggo tumugulut nang maho sa sura sarmadua tugu-tugu di mahopo sahak batu nomor nini sahak batu nomor nono semulang-mulang mati amang permisi nami baik kamu gondang jawi tinahong walkyo binatu panuhatan pada masjid yo pas padu matuhasahan pasahat to pangurbion namin bubi sunganon nagoy terpasahat kami dengan nami mangurubi ulau dari bahasa tikyo sotong masih sarita kita deh anggun nilai ni hepeng jabulo tajam kau alay mulu nga dupak kita menang tapak kita di so imahadari dan disadari roha semaruha muna majano pangurubion nami sian hami saruna puparan yung puta bursa mengatasi na baban buru bere na adong di puta tau ada na yun bapak musik dapat musik Oh,
suhut nami Gabi reja nabi. mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema nang dihita saluhutna takas diutae yuli di bata pagi dua tayate nyanda sugut heranaro pagulabi alai satu kido pangalapo kima jadina sehingga tiur ari tiur sudah ulaun berdalan acara demi acara ulaun parsaur matuan ni inata naung jumulo saur matuan sudah kami sanon bumubi di hamu suhut nami apalagi di anak pun ni asutonon iyo mula mo tanong jawabmu pasangan pun na tua-tua muna tidak kamu na ulaw na rin gani tuna toras tahun 5 tuna toras mo lumo 5 di bulan tasadari nanti Panginoon mo tunay bata dapat mo ma ang kamarhiti tangyang mo tutuhan ni dapat mo kapaspasuan na gudangi lam ditabay dihamu ang kapaspasuan na berkat apalagi yate pwede nadong di pangaratuan lumobi di lain nami do iboto nami nadong kamu di pangaratuan posro amo marhitiyo na kanapasangap na toras na dapat nido guk paso suang-suang ni matulay nami naduna sakangan ngadia ya era na sultan dalam taktik operasiahal kami to lae dirap tasadarion berdalan do tenggan akan ini hutangi hami jujur gulu ni nata naboro nang sarmatuaon nunga marpino paron titir maranak titir marboro marpaho pusia anak marpaho pusia boro sahatu na marnini marnoro inama arajaon hatuaon ni halak kita batang marpino parimana 30 talak marumur mana 70 tahun sudah satu usia yang sangat-sangat panjang sudah bonus oleh yang kuasa alan ini mengido kami Tuhamu salut ke peranda mengihut songon inata ngaum saur matuon asa dohono ma dubobi di hamu nama ramananggi parani nabagan udah kami di pangaturmu di laut tasadarion posro hamu lam tu sehat lam tu ibasna danon di Tuhan Tuhamu akan marangi namar tinodohon dohono ma songon hatanin na tujuan nama dok asa tampulan di sebagian lima di atas na pangiringan orang semahamu nama rahamaranggi tumakas ma jagar marsi pai pengiri songsongoni manang dihamu akalai nami boto nami na tinggal di hutau lumomi manang di pangaratuan asa nahurat tanau-tanau rangi masiranggo beranta itu lai pada udau todita marsi gonggong ulai nami do boto nami na tinggal di hutau bapak ni syah fungsi cahaya do ade halo pinatik kujur tu mata di tapia tu si hoi tau lai mangalaka tu si rawa persaulian itu jadi soni mak mengeluh Tuhamuna aka poparanna sayang giap matutu songon boy pertuam ni na dua-dua dopungon boy bangi hutamu sude aka poparanna sadaro hamuna sadahi saolo aka muna diganuk ulang muna. Jadi tong song nope haroro namin ang kiningan siyan pemeritas tempat tumpe songon dia anong naboy hupasahat kami songon gati ni karangabunga asa songon hatani si tujuh madohonon titip mana tinopa golang-golang pangarahuk na tungtu dia katok kamu mangalaka setusi marabot pasulian nanti songon ipe naboy hupatupahami amat tabe lima tama namang dohi pasu-pasuna itu ini memang ada di medan no nama harus apa sah tadi penati hujur benda tujuh ni kapian tentu dia hamu saluhuna peparani dopungon setusi mahamu dapat persaulia jadi songonima dohot siap kami peparani naborumuna opung nami baru perluhutan alam memang atakas do hujalohami capar mulai nabodari sahatu sadariom ima peparani naborumuna baru perluhutan hami si manulang raja jolma on asai gomos supehudi huto jadi kebetulan ala nyondo da tulangon namar ningot nah hami peparanna jadi aku jauh hamil be jadi
Molotong songod dia penong na boy pasahat kami songod dalan namin pangurupyo tuha muna Raja ni Dopungi masa songod hata ni si Tujo menuhonon tong si Didik Magit si Kopa golang-golang pangarahuna song ni pinabuhi pasahat kami nong amat tanda batama na manggohi pasu-pasuna bayan ma Ima Mulana Ima Liatna sama si pandang-pandangan Johami dohot tasuhtonon manang songon na lari-lari di tempat kami sama padenggalnya lutut na loja sadari berhobas bayan ma permusik nami Ima Mulana Ima Sopana Ima Liatna Lima di pangurupyo muna, paniroyo muna, tuhami muna asuto. Mulai kung marujong natuto namin sa titikyo, tutong lo, ditiroyo mo hami ang kamang gada. Kung marnalong lang mo, hami siya pala asuto, maulo tumado, pangalak ka namin, pamereng namin, karlumuwi pa katayon namin,
nasal pumarado po kamu rajan do sa tanami ulang iturbo kamu turoha akaraja nami alay mungkin akahinurhon ni na mga dupin na tutuwa na hurang muro hurang konsentrasi jadi perjuno kami asa disong ilok ni natutua gara-gara si tiluk perdagul-dagul mulut adok akan hurang hinggap kita mengapul-apul tutup solima saat niatan kami tahun na tutup tanami dua solima na tu pemerintah setempat na tutup mengikuti keberadaan di tonga-tonga ni utata sialang bor seluruh kami to katikin ring ro di dapat Tuhan mari kamuna gajang ni umur terlalu habisun na sa tuatay laho maniroy ulaw di tonga ni masyarakat di utata si manulang peparan di Raja Jolma manang buru-buru nami si buru perluhutan bulu buge terungkap di biga-biga manang di biasa tahun bulu nun masih usah kita amang buru hidup yang gue diparat tuan alai ala makatai hita rupa orang dapuk rohamdo taringok di perhulu-hulu narburu antara ni si manulang Raja Jol maduk dababan las roh aku hidup bendadang lupau dia karuhut pergileng gue las maruh kami pas-pas tua matuk katikina yang roh gajang mau umurmu gabi maho sinur na pinahammu gabi na diulah horas jelma ibu-ibu magurang maka para butuh katikina yang roh marbisa masih siwak kami nomor rasa uka ayo kudang na nomor Damang si Tio padamu Tuhan sa Hamparan ni Nabur nami ng sarmatwag Takasto widahami Jala hupayuyutami Ulat tadi hari sedario mulai siar namamuka dekat merdala las rohanami diangka orang di hula-hula menjalani asa kasedahumu rohahuna dinalahu paberhatun nagulot imana tutuhunon tuparadianan parsatut kinan takas na kanian bunga marlapis angkan hata nauli dari pasahat yang kahula-hula saluk damai horong yang kahula-hula siang ginjang saat tutur jadi habis siang hula-hula siang turi dohon nama hada pengapuno asa tiutur main nahadur tiutur main nalote hata penggawean parhorasan sayu nang muba jala unang mose lima tutup asain na 7 bani 10 itu main na 7 bani 10 walu hata penggawean di parhorasan ni apa amuma martonga tonga ni jabu gabi telah horas
oppe diamu amang burnami apu hamuma akan dauli dari Susoni na jojo di huta, doa sa huta, pangulo di huria. Marano sa lupa ako na mahalong garawa di kami. Nung matarong di kami, di baga sa tikyon, di ulaon parsor madron ni inong namyon. Marhite pa penak muna yung kamang raja inak sorry pada. Mulo alani pangalahon namin ang tarbalos namin nun eh. Alay na totong mas tangiyak kita. Marhite hulong masya tuwata. Asa tuwak kata kinanang ro. Lam ditabay bisuk di kami. Ditabay paso-paso di panggabi para orasan ini. Di saluna paso-paso hata gabi ng pinasa muna to kami. Doon na yung mason hata ni na tuwa-tuwa. Tutunin na duhong. Tiyo-tiyonin na lote. Hata paso hata gabi ng pinasa niya mula sa luna at katuturo namin. Unang mamuba, jalaw ng mamose. Asa horbo si sabang nawalumay, perbutuhan mga lilit, per mata mga luwalo. Di balian do'y manggagat, di huta do'y marang-arong-alo. Hatapaso at agabi na pinasa muto kami. Bona hasuhuton aman na ritikto, huwag po kami may martonga ni Jabo. Kasasaat suru sa tuhutya ni Tigaras, tuhon ni rondang di bulan. Mga saat ulaw to di Basat Tikyon. Malas ngelohay na dami suwari ribuan. Liling mahita mangulo sa matubang gabihan sa tupar horasan jala di paso-paso Tuhan. So di warga kata mga puasyak kami Tuhan muda raja di bulu natin. Jadi mari kita minta. 334. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Nama ngolu ikon mate asa tung denggan muse. Namo ngolu ikon mate asa
jalain podo malake daging jadi baki jalai kondo malaki asa sogut pakiti kuasa ngapon ngai asa sogut bakidi kuasa ngabunai di bagasan Kristus Yesus secara khusus keluarga besar Tababar kata Tuhan na mga puli roh ada pikiran muna di bagasan Sadarion di namarsirang kita di inatan ng marujung ulo secara daging dohot muda alani baik kami mga puli roh ada pikiran muna yang buku Hebel video 10 ayat 7 Panginoon Mahal. Ingot kamu ma akan namang luhok kamu. Napabuakon hatani di batato kamu. Ujung lipat dalam nasida ma berek kamu. Jalan tiru kamu ma aporsian nasida. Ido sahat nak. Di kamu na keluarga besar na baban. Manang poparan ni inatanaw marujung ulo. Ura jumihami do di roha do pikiran muna. Di bagasaktik yun makiudoro ada pikiran muna tumatanis meresap madade alamasira kita secara daging dohot muda alai hidup harua nunga dito tuhot di batay sompar pwede tanapingan nasa jormay kon mate kon maguro silupi noeng nunga barujung de ngolu ni inataw tumatanis mahamu madate ma rogado pikiranmu alai sudine pamotuan ni debakado alani do asa mangapuli rogado pikiranmu na dinatumatangis samo dinamandate rogado pikiranmu ido tukatado ingot kamu ma na manguluho kamu nababuahon hata ni debakado kamu ujung di pagdalanan nasida maberek kamu tiru kamu mahaporsiyon nasida asal dia tarapul nasida di sini songgok si tahun atau saat di rumah nasida boleh mengambil Tuhan di nama Taniang nama ngasahon buat anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan amin amin loas au asalau tujuh susku tunada Yesus mada botol debataku asa di lambung naal Diramoti Tuhan debata maho laho ruar dohot laho bongot olak nyorro di salilingi-liling na amin pasata mi tutup kang asa ditutup Holong doroba ni debataku
jala ikon mate ikon mago sibuki. Na mangolo ikon mate asa tungdenggan muse. Daging odo gabe bakke jala ikut do malake. Asa sogot bakiti tuha sangapun me. Ale minar boru siaturi siatano do parmulan ni dagingmu mulak may gabitano alay Tuhan debata na manupaho doho Tuhan Yesus Kristus na baluahon ho siat dosa doho to di porbadia na madyoho Tuhan uluan na surasuda ima mangaramoti orbuk ni bakem pay maro ari parpudi martua do akanamate marhite-hite Tuhani olak niyon olo ni nato dii asa maradian nasida siya nakaulaon na ay namangihutu nasida do akan nanula nasida martangi ang mahita ale Tuhan debata amanami na dibalua gijang olo debata na punahami ro disude ngolo nami sa ilehon mahiras ni roha di kami asa marlas ni roha kami pay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu matod dinami dohot daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sa lehot tod dimi manugu-nugu kami asa diramoti kami moluhu bulus sami rurani linggoman ni hamatiani asima roham sa pamasok kami sugot tuhasunangan na sunding gani amen. Nanganong be? Maredehita. Maredehita sa nomor 227. Yesus ngolo ni todiku hodo hapuru saki. Yesus ngolo ni todiku hodo hapuru saki. Di hona madiriku mo dinasa lakati. Di hona madiriku dinasa lakati. Martangiang mahita, rak mahita sumabahot tangiang na pinudahon ni Tukata. Alia manami na di Banua Kijang. Di dosa ni dongan nomor dosa tu kami, una kami tagiyot tu pangucunan, alua mahamisian pangago, ay horo na po nangarajaw, doot tagugon, rodi asa nga pun saliling-ilileng na. Asinirohan ni Tukata Diyos Kristus, doot olong irohan ni Dewata Ama, doot parsoran nito di Purbadia manamadungan ni Hamola ni rodi saliling-ilileng na. Amen. At dorak sa ditutup, pasahat kami mengwakili hasuhuton, lahomando hata. Muli ate ma.